sa nama je najbolji novinar, gospodin Jaran, i zato, gospodine Jarane, da ne duljim puno, lijepo vas molim, vi ste isto u nedjelju odvojili svoje vrijeme i prihvatili se svog profesionalnog posla da idete po stožerima stranaka koji su imali svoje kandidate i da posjećujete predsjedničke kandidate. Opišite, molim vas, kako je to bilo, kako ste se na to odlučili, da li ste se okupali prije toga, da li ste se obukli i da li je za vas to bio jedan strašan izazov, jer na kraju krajeva razgovarati sa predsjednikom jedne države ili sa tako moćnim ljudima nije lako jednom malom čovjeku, kao što vi kažete, i zato bih vas pitao, da li kad ste intervjuirali te velike ljude, da li ste se osjećali da ste u kurcu? Mogu ja? Izvolite, da. Pardon, ispričavam se gledateljima Noćne moje, da ih pozdravim, nije bitno, neću nikog. Dobio ste mi, dragi moj prijatelju Željko, to pitanje postavili. U krivu kameru gledaš. Dobio ste mi, dragi moj prijatelju Željko, postavili to pitanje i pa u neku juku mi je bilo malo trijema, malo i nije, jer sam naučio na te ljude sve, recimo, šta su oni bolji od mene, oni jade svoj posao, ja jadim svoj posao i kaj je neki mjesec za mene faca, što mnogi govore da je on faca ili bilo ko. Pustite reportaže pa ćete vidjeti. Pa ne, sad pričamo, a ti nemoj meni govoriti što ću ja raditi. Dobio. Pa kad se tako, divni, oni rade svoj posao, vi radite svoj posao, zašto su vas onda u stožeru gospodina Mesića sterali u kurac? Nema pojma. Znate zašto? Da. Zato što sam imao akreditaciju. Šta si imao? Akreditaciju. Šta je to? A nije bitno, ja znam šta je, a ti pogodi šta je. Nemoješ mene zajebavati. A ti si imao akreditaciju. Ti cigane, nemoj mene jebat. Idi u Indiju, svoju matičnu državu. Dobro, i šta je bilo? Nemoj mene jebat. Dobro, i šta je bilo? Odjebali su te. Nemoj mene pjat budalo. Odjebali su te. Gdje su me odjebali? Hvala Bogu. A kad si ti pjaviš, što ti nisi išao? Pa čekaj, akreditacija ti je visela oko vrata i šta je bilo? Dobio si nogom u guzicu, bacili ste van. Normalno. A zašto? Ali to je, pazite jednu stvar, Željko, to nije moja sramota, to je njegova sramota, jer znate zašto? Iz početka je govorio, idemo sa predsjednikom na kavu. Gdje je ta sad kava? Običnog čovjeka šikanija. Je to u redu? Je to predsjednik? Pa je. Ma je. Za tebe je, za mene nije. Ma daj čovječe, pa ja sam predsjednik. Ko jebe narod? Ko jebe narod, da. Ko jebe i mene i sve. Apsolutno. Da, apsolutno. Pa pogotovo tebe, više cigan. Pa cigan je cigan. Nemoj ti biti kod cigan. Pa i mene si sad izvređao, nema veze. Ne, ja ne govorim, ja tebe nisam izvređao. Pa dobro, imaš pravo, ti mi smo prijatelji, ti možeš reći što god želiš i tako dalje. Ja tebe nisam samo Jarane, ti moraš znati. Ako sam ja predsjednik, ja sam recimo predsjednik Republike Pešćenice. Dobro, ja sam malo drugačiji, ja se i družim sa običnim ljudima i tako dalje, ali predsjednik jedne velike zemlje, Hrvatske, zakaj da se on druži s ovakvim jebivetrima ko ti? A zakaj ne? A šta je on posebno
bolji od mene. Ni u nikom slučaju, ja mu ne dam za pljavo nikad u životu. Šta je on bolji? Sad bi ja mojao strahovat, gospod Stipe, hoćete mi dati i neko pitanje. Da mu izvedem neko pitanje iz njega. A ti cigane šuti, začepi tamo. Budaletino. Stvarno si kljeten. Ciganska faca. To ti nek mi Vesna oprosti zato što te vrijeđam. Jarane, evo da te malo umirimo, pustit ću, da moraš se smiriti, ipak si ti uspio velike stvari. Pa hvala Bogu, nek on uspije. On je došao kod Vesne ove, kako se zove, Škajo Ozbojt, u 12. Zaspo je. Aj to izjeci, dođi vamo da te vidi. Gledaj, Jarane, smiri se, slušaj, ovo je muzika koja umiruće djeluje na živce, poslušaj. Nemoj me zajebavat. Još me napada. Samo se vi smijte. Nekom se drugom smijte, nemojte mene se smijeti. Pede ti je kačka. Zube si raščešlja isto. Evo Jarane, jesi se sad malo smirio? Jesam. Pa lijepo izgledaš, šta te to smeta u frizuri, dobro je? Smeta mi da izgledam ko... Dobro, Jarane, uspreko svega, makar si dobio nogu iz Mesićevog stožera, ti si ipak napravio posao, evo sad ćemo vidjeti kako je to izgledalo. A vidi. A vidit ću. Nek cigan to napravi pa ću ga ja poljubit u dupe. Dobro, sunce, ma evo, sad ćemo vidjeti šta si ti napravio, ajde. Dobro večer, dragi gledatelji, nalazimo se ispred Trga Bana Jelačića i u izbojno smo noći i idemo u obilazak naših kandidata i nećemo vam odati tajnu koji su to kandidati, vi ćete koji su to izbojni stožaji. Polako! Ili kod nas na Zelengaju. Samo malo, gospodo. Znam da me obožavate, ali imam jedan veliki intervju. Dobro večer, gospodine, neću reći Zdenko, već Boris Nikšić. Kako se osjećate kad ste drugi, kad ćete ući u drugi krug?
Odlično je, to je stvarno fantastičan osjećaj, ja sam jako sretan i pokazao sam evo da Boris Mikšić može ući u drugi krug i pobijediti sve ove stranke i sve ove stare političare. A recite mi jednu stvar još što ću vas pitat, ali to će biti malo provokativno pitanje. Ja i vi se vidimo treći put, treća svijeća, je tako? Da, prvi put smo bili za parlamentarne izbore i kad smo trčali po onoj šumi tamo, gdje je to bilo? Boris! Dobro, nije bitno. Boris! Dobro, idemo na stvar jer nemam puno vremena, imam stožarja puno obavit da im pizaje napravim. Ne, recite mi, pošto ćete vi biti prvi američki predsjednik, mogu ja vas pozdraviti na engleski. Are you do? Very well. Znači dobri ste. Želim vam sve najbolje, jeli? Ja sam glasan. Bravo. Hvala. Tišina. Recite mi ako vi postanete predsjednik, hoće šta se bitno promijeniti u korist naših jadnih penzionera? Ja ću pol svoje plaće dati penzionerima svaki mjesec. Svaka čast, hvala lijepo. Evo danas smo, sada smo u stožaju gospodina predsjednika Mikšića. Ja se nadam da će biti predsjednik naših Hrvata i mi smo to očekivali jer je jedini Hrvat sa Trešnjevke. Boris! Sada Jarane. Molim. Sada, prvo pizdo jedna. Molim. Pizdo jedna. Čulo se kad si Mikšiću šapnuo u uho povjerljivo da si glasao za njega. Gade jedan. A jesmo se dogovorili drugačije. Imaš HDZ-ovu iskaznicu koju ti je dao Ivo Sanader. Pizdo jedna, ti si glasao za Borisa Mikšića, još mu to veliš, šapneš uvo. Pa zar si glup, zar ne znaš da mikrofon hvata sve? A ne znam. I kako se to desilo, zašto? Ja se ispričavam Jadranki Kosor. Malo sam se zanio. Jel? A ne može veće đublje biti od tebe, majmune. Oprostite, svaki čovjek griješi. Pa mogu sam i ja jedanput u ovome svom životu i poslu pogriješit. Ja se još jednom Jadranki i HDZ-u ispričava. Ali ne može to tako u razgovoru. Ti sada se trebaš uozbiljiti, drugačije sjest i početi ovako. Ja, Vlado Matijević Jaran, molim za oprost HDZ i njegovu kandidatkinju Jadranku Kosor. Ja ne znam šta mi je bilo, mene je zanio američki san gospodina Mikšića, ja sam glasao za njega, sada uviđam veliku pogrešku koju sam napravio i molim vodstvo HDZ-a, uključujući premijera Ivu i gospođu Jadranku, da mi oprosti. Skrušeno sjedim u ovoj stolici moleći oprost. Ajde ponoviti. Evo, ja Vlado Matijević molim sve građane i
i pogotovo svoju stranku HDZ-a za opljoštaj premijera Ivu Sanadera. Ne znam šta mi se desilo da sam to izjavio. Daj ti čuti, majmune. Ne znam šta mi se to i desilo da sam izjavio da sam za Borisa Mikšića glasao i sključeno sjedim na ovoj stolici. Ako treba, ja sam u stanju kleknut pred velikim gledateljima i možete mi oprostiti jer svi mi griješimo i to nije, nadam se da nije velika greška. Ivo Sanaderu, molim te, i Jadranka, oprosti mi. Ne moja. A Ciganu ne trebate nikad oprostiti. Izdajica si ti, majmune. Dobro, Jarane, lijepo si to reklo. Ajde, idemo dalje. Ti si posjetio još i neke druge stožere. Može. A da, možemo. Evo, dragi gledatelji, nalazimo se ispred HDZ-a glavne kandidatkinje Jadranke Kosor. Idemo je pitat zašto je ona tako loše izgubila, mislim pljosla, i kako joj ide u budućem životu. Sad idemo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Ko te jebe? Možemo da te i 5 slada letnica na 20-70%, ako se ne vedam, mi smo sada sa linkom i na stožeru predsjednika Mesića. Možete pričekati malo da dođe kolegica. Dobro večer, jer mogu ja ići? Samo sekundu, morate pričekati malo, molim vas. Zbog čega? Trenutak samo. Sad ti mene neće spijemiti u moju stranku. Evo, samo malo. Trenutak. Nakon zatvaranja birališta, Državno izborno povjerenstvo u ovome trenutku dobila samo izvješća. Čini mi se da je iz Azije. Idemo, Jarane. Nema imam puno posla. Rekao je Raško da mogu biti. Ko da može biti? Zato su ušli, rekli je Raško. Mogu oni biti. Da, evo, samo trenutak, Jarane. Jarane. Jarane, aj pričekaj, samo malo, dvodi Ratko. Daj s Ratko. Jarane, ne mreš sad tamo. Sad ne možeš tamo. Evo, pričekaj, može. A zbog čega? A jede mu. Vidiš, Jarane, ništa. Jarane, ne možeš, kasnije. A zašto? Ne može kasnije. Pa imam ja kasnije posla. Rečeno mi da ne može. Odi, ajmo, dečko, ne može se raditi ovdje. Pa imam puno posla, Halo, imam posla. Hoćemo ići? Pa nemojte me zezat iz svoje stranke da ja ne mogu. Budeš kasnije. To je moja stranka. Biće posle vremena, biće za tisak, sve će biti. Imaćeš dobit ćeš. Tvoja stranka, a glaso si za Mikšića, imali su pravo što su te izbacili. Cigan jedan, gade jedan. A jedemo. Mislim, vi ste u jedu. Evo, samo da Ako me izbacivate odavde... u 7. sili, čuvajte nas tamo. Sve ću vas. Ma daj. Kako su nas istjerali?
Sad su nas istjeljali, evo. Daj, ja ću baš mi je drago da su te izbacili. Kako su prokužili da si glasao za Mikšića, pa to je nevjerojatno. A ti HDZ-ovac, Sanader ti dao iskaznicu i sad bi se htio važan napraviti i odmah doći do Sanadera i Jadranke Kosor. Pa to je, baš mi je drago da si ovo doživio. Istjeljali, evo. Daj, ja ću nešto reći. Dragi gledatelji, evo istjeljali su nas iz HDZ-a. Idemo dalje. Jeci mi prošle godine ili ne znam kad je bilo izboji, primili ste me dobio, a sad ste me izbacili kod najveće smeće. Zbog čega? Ko te izbacio? Pa svi. Ko svi? Pa evo, vaši ovi, kak se zovu? Ne, ti imaš slobodan ulaz unutra, prijatelju, slobodno kroz ova vrata prođi, uđi unutra. Evo, molit ću gospodina tamo, slobodno. Normalno da imam kad su otišli svi biti. Nisu, svi su. Osim tebi. Svi su unutra, prijatelju, slobodno kroz ova vrata uđi unutra. Dobro, ljuti se, a ja sam isto HDZ-ovac i to... Slobodno ti prijatelj. Ja cijelu noć moram javiti. Evo sad će tu izaći van. Sad ti čekaj strpljivo, viš da nema nikog drugog. Sad ti čekaj, znaš da tebi uvijek daje. 4 godine ste me primili ko najboljeg novinara, a sad me izbacivate ko najvećeg đublje. Ćemo zajati Jadranku da da samo vama intervju. Zbog čega? Ja ću vas popljuvat sviju na ovoj emisiji idućoj. Svi mogu ići, samo OTV ne može. Zbog čega? Sad smo mi budale. Ma nema veze, ja hoću Jadranku. Van je izašla odavde sad. Nego je, Tiše. Koliko treba? Evo premijere, samo malo. Evo ti premijere, samo malo. Šta niste njega pustili? Ma ide unutra, ja vas neću pitati. Recite mi kako ste? Odlično. Odlično. Je. Mogu ja kako do naše kandidatkinje? Gospođe Kosor? Da. Imate li kakvu vezu do nje? Ja imam akreditaciju. Evo pa sa akreditacijom ćete ući unutra pa ćemo se dogovoriti da vam da intervju. Je li dobro? Ali je to, će biti prvi intervju kao što sam ja, kao što drugi pričaju, prvi intervju sa našom ženom. Šta? Nisam razumio pitanje, Jarane. Nemojte sad postati ko Linić. Kako mene možeš sporediti s Linićem? A ne, hoću ti jet da Nisam razumio pitanje. Mnogi su rekli da nikom nije dala izjavu. Hoću ja biti prva televizijska kuća. Moramo pitati nju. Mogu ja ući sad. A gdje je Stankica? Stankica, pustite Stankica, pa ja sam tu. Ono navija za nju kod... Stankica. Pa da si dobro, pa ja. Ona bi 100% dala intervju. Dobro, mogu ja ući. Ali ako nema, može. Jesam ti rekao da možeš. Čekaj. Ne znam gdje je ona. Gospodin, recite mi, jeste vi onaj gospodin sa Eurovizije? Jesam, Jarane, jesam. A šta vi tu radite? Pa ja sam pjevao u kampanji gospođe Kosor, dao sam joj podršku i evo, pozvan sam ovdje da budem u ovom stožeru. A recite mi čuje se po Hrvatskoj da ste ukrali nekom pjesmu, da to nije vaša pjesma.
Ma to je podvaljeno, to su neistine i laži i tako, to nema veze s istinom. Zbog čega, ako niste krivi, zbog čega vas blate? Pa pazi, nikad čovjek nije podigao tužbu za kojeg se tvrdilo da sam ja navodno, kao sve je bilo navodno, znaš ti kao novinar znaš šta to znači kad neko kaže navodno, sve je navodno, nikad ništa nije utvrđeno, čovjek nije podigao tužbu, dakle jednostavno mene se trebalo kompromitirati u medijima, a zašto je to tako, ja to ne mogu odgoneti. Recite mi, s obzirom na ove izboje, ko bi koga bi ti volio da bude u ovim, kako se zove, onim predsjedničkim dvorima? Tko bi trebao biti u predsjedničkim dvorima? Da. Pa Jadranka Kosor, naravno. A zbog čega? Pa zbog toga što ona može biti predsjednica Hrvatske i zato što je bolja od Mesića. Može jedna izjava. Ne, ali odmah nemam vremena. Kako si zadovoljan sa ovim izborima? Drugi krug i u drugom krugu bit će ono što mnogi od nas ovdje očekuju. Reci mi šta bi poželio gospođe Jadranke Kosor ako pobjedi? Ako pobjedi u drugom krugu, da bude dobra predsjednica Hrvatske, što će i biti, nadam se. A šta bi po vašem sudu vi učinili ako da budete predsjednik prvo? Kad budem bio kandidat, onda ću ti odgovoriti na to pitanje. A tako znači? Stvarno si đublje koji ja. Gospođo Jadranka, mogu ja vama nešto? Kako si Šeksu mogao reći? Kako si Šeksu mogao reći? Stvarno si đubre koji ja. Pa normalno. Pa znaš šta, Jarane? Stvarno ćeš dobiti po pički, ozbiljno. Pa dobije. Nek dobije. Gospođo Jadranka, mogu ja vama nešto? Mogu vas nešto pitat? Tu mi je malo sjam. Kako ste mi? Dobro sam. Idete u novi krug? Idem u novi krug, da. Svaka čast. Hvala lijepa. Puno vas volimo. Svi. A pogotovo Stanka. Samo sam da ćete pitat za Stanketa. A valjda je doma. Puno ga pozdravite. Puno mi ga pozdravite, dobro? Ja sam malo uzbuđen. Dobro. Ja sam mirna skroz. Da. Dobro. Toliko od mene. Konačno sam upoznao Jadranku Kosor. Evo, dragi gledatelji Noćne moje, po svim stožalima smo. Gdje si to sada? Sad si završio posjet HDZ-u i gdje si onda otišao? Doma. Pa jesmo te sad vidjeli, šta ti pred kućom sam sa sobom razgovaraš? Ne. Pa ajde da pogledam. Aj, pogledaj. Po svim stožalima smo bili, primljeni smo svi bili, ja i moj prijatelj smo primljeni, ali gospodin Mesić nije nas primio, valjda što se on nas stidi i sjami, svaka mu čast, a nije ni prije je znao dolaziti u našu emisiju. Hvala lijepo, gospod Stipe, svaka ti čast, jako si nas dobro usjećio i
Nemam riječi i nećeš nikad biti pjesnik. Pobjedit će gospodin Mikšić. Evo, dragi gledatelji. Opet si zajebao. Malo prije si rekao kako voliš Jadranku Kosor, tu plaćeš pred Mesićevim stožerom i poručuješ Mesiću da neće biti predsjednik nego Mikšić. Mjesto da si rekao nećeš biti predsjednik nego Jadranka Kosor. Opet si zajebao. Pa šta je tebi, Jaran? A dešava se. Šta ti se desilo? Stvarno, šta ti? Dešava se. Ne, ali to je sad drugi puta. Ajde, jedan put čovjeku se desi. Ali ovo je strašno. A šta bi ja? Pa objasni zašto ti se to desilo. A ne znam. Jesi dobio lovu od Mikšića? Ne. Je, više cigan da je. Je? Ne. Nisam ja kod cigan. Dobio si 200 kuna, kaže. 200 eura dobio. Ne, 200 eura. Nisam ja kod cigan da se prodajem. Ja svog kajaktelja ne dam za... Ali kaže da si dobio 200... milijone kuna. Jesi dobio 200 eura? Ne. Vidi sam tvoj karakter, klošar Rojan. Ne. Šta lažiš, dobio si? Ne. I dobio... Ne. 100%. Golf je dobio. Hoćeš sad ti kažem koliko sam dobio? Koliko? Šta sam dobio? Koliko? Dobio sam od Mikšića golf. A to vredi 2 soma kuna. Ne, ovo je strašno, ti nam se miješaš u politiku naše emisije, to je strašno. Zajebo si nas u svim stožerima. Nisam. Kaj sam ja zajebao? Đubre. Smrado ja. Odvratni, pizda jedna. Pizda si. Pa ja sam pizda, da. Jesam pizda. Dobro da pizda. Jesam. Dobio si auto od Mikšića, zato si glasao se,